L-allegazzjonijiet huma serji u ma tistax naqsilhom mill-mertu tagħhom, huma allegazzjonijiet serji. Hekk iddikjara l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna meta mistoqsi minn ġurnalist tal-Aġenzija tal-Aħbarijiet Amerikana CBS dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni li fl-aħħar snin iddominaw il-Gvern Laburista immexxi minn Joseph Muscat. Id-dokumentarju ta' madwar kwarta jagħta ħarsa lejn pajjiżna sa mill-istorja ta' Malta għawdex eluf u mijiet ta' snin ilu sal-aħħar żviluppi fil-politika lokali. Dwar dan, il-ġurnalist Amerikan jgħid li xtaq ukoll jiltaqa' mal-Prim Ministru Muscat li iżda ma kellux ħin għalihom u minflok bat lill-Ministru tal-Finanzi. We repeatedly asked to speak with Prime Minister Muscat, but were told he didn't have time. Mistoqsi direttament dwar kif dawn l-allegazzjonijiet qed jaslu minn diversi istituzzjonijiet Ewropej, Edward Cicluna jgħid li dawn huma serji. They're all allegations. They're allegations that have come out of investigations. These aren't ad hominem attacks. I'm not trying to downplay allegations. Allegations are serious. Iżda d-dikjarazzjoni tal-Ministru tal-Finanzi tistona mal-pożizzjoni li ħadd deputat laburista u konsulent tal-Prim Ministru Glenn Bedingfield li prova jwaqqas żuffiet dawn l-allegazzjonijiet, partikolarment dawk li ħarġu minn rapport ippreparat mill-membru parlamentari Ewropew Soċjalista Anna Gomes. Għalkemm skomdu, Bedingfield ipprova jirredikola s-sitwazzjoni billi qal li dak li rrapportat dwar il-Gvern ta' Muscat ma jinkwetaħ xejn. What's your level of concern? I don't have any concern. The EU, the European authorities. The EU, can you quote from an EU? I can quote from an EU report right now. This is Anna Maria Gomez, an MEP. Anna Maria Gomez. Anna Gomes il-MP soċjalista Portugiża li f'diversi ċirkostanzi ċanfret lil gvern ta' Muscat għal mod kif mhux jipprova jiġġieled il-korruzzjoni. Dan anke fid-dawl tal-qtil makabru tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-impunità li ħoloq il-gvern ta' Muscat. Anna Gomes ukoll l-istess MEP li matul il-Kungress tas-Soċjalisti Ewropej waqfet lil Muscat milli jitkellem billi bdiet tajjat minn nofs il-folla istħi. It was brief, but Mal-ġurnalista CBS Anna Gomes qalet li s-sistema f'Malta hi difettuża u dan kollu jaffettwa lill-Ewropa kollha. The system is basically flawed because the Prime Minister ultimately controls the Attorney General, who also controls the police. Nobody is being tried. And of course the sense of impunity is being fueled by this fact. And it affects us all. Barra minn hekk tenniet li ħassra l-atmosfera politika f'pajjiżna qed tnawwar l-istampa sabiħa li toffri Malta bl-istorja u l-poplu tagħha.